Wasahbihi amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madakla papakai sa anto noon iukit akapakap sembayang tanus sa'id sagyang kai alagi daya amasah lagi daya abtad. Sumang ulama tanuna ayat na iniftairan na makapsembayang ka sa'id na sa iku walain ka. Kenapa ka papakaliw? Oy. Na suka pakapsembayang ka sa'id sa iku walain ka na ayabu ay penggulalan kaon na subuso sambayang yan na daon sa khutban yan. Gina niyaw kit yan. Ha? Iman to na kemasaan tano aktual lagi ang kaiya kay pangulalan tanor. Okay, nas ikudang kapan kasimbayang isang kanan na aid na sunnar ka mambo aging kuta ka panggulaw lang kung mga sunnah ading gulaw lang ko aid. Ibarat yan aging kuta ka pamigo, aging kutwa kanditarang ako pinakap kabubayan ka kung mga ditar na ka. Aging kuta katetanusan piya-piya sa manainas sa mga bubay na miya pakaykira nga sisiram mo sa sulda mga waleran, da pediran mo pa kanabayaran mahram upama na agugyong kutuwa daan kanudaan ako man sa mayto sa iku before kanop sembayang na supman so kada kal rakaat na dua-dua karakaat so paganay arakaat na pito timang katakbir padun so takbiratul ihram so ikadua karakaat na namtiman katakbir padun so takbiratul intiqal yung kutakap tugalin ka akapuun ka sa kasusujud ka iman to na ipangulalan tanong okay na padapakay sa ino bagkapakay apagi maman o bubay sulagi diyan abubay oay kapakay o pamakasangkanan awalay niyo na ayabu atawron na saka agusi inaka agusi wataka abubay o di na si bubuka langon bubay na kapakay apagi maman kasiran ayabun tala kapakapagi mam kakiran na saya ka matatago sa look o pamanagiyang ka iso mga bubay na si kakiran matatago sa look na maraparapang kanudin sa saapa na ikadua pakay sa bagkapakay apagi maman o bubay sumama di kapakay o bapagi mami o bubay sumama aya din kailangan na aya makapagi mam na sumama igira asisan sumama siya butan na inun tabu da makir balik upama na wata may to awata di mato sembayang kagito nga kapagi maman yan naging utawata na sama na ipungulalan tanong insyaallah subhanahu wa ta'ala antano kay mo lang ipiya na ayaw mambuak kapsumbayang tanong oras na si kukasbang piyaw alungan makamaludin makarantis so alungan upaman na mga alas 6, alas 7 si kukapipita na bismillah diyon ko to paganay takbiratul ihram sa yung utakatinag ka sa mga kasakibla puniat na ka ayap sumbayangan ka na Idul Fitr bukas sa puasa suat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kana baad na usalli niyan ang giraw ka usalli salata Eid al-Fitr di kana bang kapambal sa kaniatanan sebo na sa puso sa iyo mo takbir ka Allahu akbar takbiratul ihram na kana bang ka sayang batiya su duaul istiftah di ayam batian kasiina so pembatian ko paglatalatan o mga takbir ayam pembatian ko paglatalatan agyang kai mga takbir apito timan agyang ko ta Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila takbir kap man say kadua Allahu akbar nambatian kap man to takbir kap man say katalo Allahu akbar nambatian kap man to takbir kap man say ikapat Allahu akbar nambatian kap man to tama sambeloy ikapito na makatakbir ka say ikapito Allahu akbar naroong kambatian su doa wal istiftah orian yan na ملسن قصوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما pasadagin ka na سورة الفاتحة na ayat sunna ay sakab sangkaya paganay araka'a nagyang ko ta suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada udin kanan katawan din ka memorize nakapakaya sumakab ka sa lakaw asura waya memorize ka na inaatayna kal kautsar nakapakaya sagab ka na inaatayna kal kautsar na sa gyung ko takapakasakab ka miya pasad paruko ka Allahu akbar giyan kaya karuruko ka na sunso karuruko sunso pambatian na subhana rabbil azim kana baad na bagurong na ngana takap masangkot karuruko ka sami Allahu liman hamidan na sun masuk pembatian nun rabbana walakal hamd na sujud kap man sun masuk pembatian nun subhana rabbiyal a'la kana baad na kibibidaian na tinagkap masay kadua karakaat na sa mano to punga sa kasusujud ka lagi di upama punta no sa kasusujud tano Allahu akbar gi paganay takbir gi paganay takbir na kumanan kay ni salima ka takbir
kau manam kaya sali maka takbir kaan beloy anam ka takbir. Nah, betian kap masuk betian ku pagel teletang ku takbir. Antun ipmetian Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nam takbir kapman Allahu akbar. Siap masagim ko to ikalima agi tudun ikanam fraksian to ikanam na takbir kapman nam betian kap masuk suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mabati akaw to na isakab ka man ayat man na sunna isakab ka na suratul Ghashiyah hal ataka hadithul Ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasibah nasaka mo tumambu amay kading katawan na kapakay asuma kabkas sa asura oy na sagyong ko to kapakasalamiyo yung ko to kapakasalamiyo pa ma na ayat sunna sa yung uta kapakasalamiyo na yung uta kapanasbeh kana ba kanurupan pumang ni sa yung uta oriano kapakasalamiyo kana ba niro ipuro suliman yo di ay kalalayaman si ko oriano kapakasilam tano ko mga sunna mga sambuyang na yung uta kapanasbeh kana ba tanurupan ipuro sulimatan na pumang ni tano si Allah subhanahu wa ta'ala di pangnita kaya sabutan ay sa maliwanag ubad na pakaysa sa giyang kaya sambuyang aid ada tano sa mapakarayag na comment nyo sa giyang kaya video insyaallah subhanahu wa ta'ala nas ikudiyang kakagatan ron nagukatawan tanuron o di na may pamangingisitan ko mga ulama tanon na antanong masmbag insyaallah subhanahu wa ta'ala sampay niya ako sa lakaw di sa lakaw kung mga tungan na inyo mga lulutyo ka ubak kalukalo na makanggikiran ay aguna sa giyang kaya ako maid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.